Wasalt, Lorin. Wasalt? Kellix imbarazz fin-nofs. Imbarazz il-basket tax-xogħol? Ġej xi ħadd. La, mhux diġà verikna. Ġejja mara. Mara? Mhux diġà għandi mara, jien għandi bżonn oħra. Isma' fuq kollox il-mara nafa jien. Laqqas jien ma nafa. Allura di ġejja tagħmelha jekk laqqas it-tnejn ma nafuhiex. Ġejja l-handbag. X'handbag? Dak il-handbag. Kif ġiew dak il-handbag? Dak dal-għodu xinkun ġejja wara l-coffee morning. Proset, il-coffee morning, jien ix-xogħol u inti il-coffee morning. Għala jien ma naħdimx id-dar kuljum hawn m'għandix dritt tal-coffee morning. Lord, insija il-biċċa xogħol tal-coffee morning. Tista' tgħidli kif dan il-handbag ġie hawnhekk? Xinkun ġejja lura d-dar, rajt dal-handbag mal-bankina. U kif kont sejra l-assa, rajt l-ID card u l-portmoni ħdejh. Ġbart kollox, ġejt id-dar, ftaħt il-portmoni, sibt il-telefon number, ċempit u ġejja l-mara li issa. Is-inti tafx fih dak il-handbag ġewwa? Ta' skulli le, mela jiena noqgħod niftaħ l-affarijiet ta' ħadd ieħor, jiena l-portmoni biss ftaħ. Ommi u missieri dejjem għalmuni li l-onestà m'hawnx prezza. Issa stenna ftit, jekk dik il-mara tiġi u tgħidilna li sabet l-affarijiet nieqsi minn dak il-handbag, mhux aħna se neħlu. Jien kuxjenza safi għandi. Ara jien kemm qiegħed sew niġi mix-xogħol biex nistrieħ u nsibb dan inkwit kollu jiġri warajja. X'inkwitu hi? Ma kemm inti prużuntuża u żatat. Min qabtek dak il-handbag tiġbru mill-art? Ommi u missieri dejjem għalmuni li għandi ngħin il-ħadd ieħor u jien x'inġbar dak il-handbag inħoss li għamilt ta' karità mal-proxmu. Tgħidla qalbina karità sa jkolli nagħmilha għax sa nidħlu ġo xi basla. Ommi u missieri dejjem għalmuni li għandi ngħin il-ħadd ieħor anki meta xi ħadd jipprova jaqtali qalbien. Kemm seddu missemmihom illum kull missierek. Għalkemm m'għadhomx magħna ommi u missieri, dak li għalmuni dejjem jibqa' jidwi f'udnejja jien u sabiħa taf x'inhi? X'inhi? Li aktar ma nikber, aktar nifhem dak li provaw jalmuni meta kont iżgħar. Magħmula tiegħek. Mill-Evanġelu ta' San Ġwan. Ġesu qalilhom: jekk tħobbuni ħarsu l-kmandamenti tiegħi u jiena nitlob lill-Missier u hu jagħtikom difensur ieħor biex jibqa' magħkom għal dejjem. Kompla Ġesu: jekk xi ħadd iħobbni iħares kelmti u missieri jħobbu u aħna niġu u nagħmlu għandu. Min ma jħobbnix ma jħarix kliemi u l-kelma li qegħdin tisimgħu mhijiex tiegħi imma tal-Missier li batni. Qedtilkom dan meta għadni magħkom. Imma d-difensur l-Ispirtu Santu li l-Missier jibgħat f'ismi jallimkom kollox u jfakkarkom dak kollu li għattilkom. Bħala Nisrani naf li jiena għandi l-impenn illi nxandar il-bxarat tajba kull fejn inkun. Jiġifieri bil-kelma u bl-eżempju tiegħi irrid nuri li Alla huwa tajjeb, Alla huwa mħabba u jagħmel il-ġid lil kulħadd. Għax hekk urina Sidna Ġesu Kristu. Jiena naf b'dan u rrid li dan l-impenn inwettqu, imma sfortunatament mhux dejjem jirnexxieli. Jiġrili kif jgħid San Pawl illi naf li għandi nagħmel it-tajjeb u t-tajjeb ma jirnexxilix nagħmlu. Naf li għandi nevita li nagħmel il-ħażin u ma jirnexxilix nevitah il-ħażin. X'inhi s-soluzzjoni? Is-soluzzjoni hi li jiena għandi bżonn qawwa sopranaturali biex nagħmel dan. U dina il-qawwa jagħtijili l-Ispirtu Santu. Ġesu wara li ta' dan l-impenn lid-dixxipli tiegħu kif qalilhom: mhux se nħallikom weħedkom, mhux se nħallikom orfni, sa nibatilkom id-difensur, l-Ispirtu Santu li jagħtikom il-qawwa biex l-impenn li tajtkom tkunu tistgħu itwettquh. Fejn jiena sa nsib il-qawwa tal-Ispirtu Santu? Il-Vanġelu tal-lum jurina, għax kif ninnutaw
l-Ispirtu Santu niżel fid-dixxipli meta huma kienu flimkien jitolbu. Mela l-Ispirtu Santu jimmanifesta ruħu fil-komunità nisranija. Jekk irid ikolli il-qawwa tal-Ispirtu Santu, jeħtieġ li jiena nagħmel parti b'mod sħiħ mill-komunità nisranija u nipparteċipa fil-komunità nisranija f'dak kollu li tagħmel. Kemm meta hija tiltaqa' biex tagħti qima lill-Alla u tġeddet il-fidi u tġeddet lil annifisha, u kemm meta din il-komunità nisranija tiltaqa' biex tagħmel ħidma għal ġid tal-oħrajn. Hemm fil-komunità nisranija jiena nsib il-qawwa tal-Ispirtu Santu li għandi bżonn biex ngħix ta' nisran. Mela ma tagħmilx sens jekk jiena ngħid isma' jiena nemmen f'Alla, inħobbu, inqimu u m'għandix bżonn niltaqa' mal-oħrajn biex nagħmel dan, nista' nagħmel dan waħdi fil-kwiet ta' dari. Dan ma jagħmilx sens. Għaliex biex inkun nisrani jien jeħtieġ inkun maħuti illi għandhom l-istess fidi f'Alla u li minn Ġesu Kristu irċevew l-istess impenn illi waslu il-bxara tajba. Għalhekk ejjew napprezzaw il-komunità nisranija u nieħdu sehem sħiħ fiha kif għamilna pereżempju meta kien hawn il-Papa fostna li hu baqa' immeraviljat bil-mod kif ipparteċipajna fil-quddiesa li għamilna miegħu fuq il-Fosos tal-Furjana. U hekk qalilna l-Papa, żommu sħiħ dan is-sens ta' komunità. Tantu hekk li qalilna iktar ħassejt li intom familja milli poplu daqskemm intom maqudin. Ejjew ngħixu din l-għaqda ħalli jkollna l-qawwa tal-Ispirtu Santu biex l-impenn tagħna li nxandru l-bxarat tajba bħala nsara jirnexxielna iwettquh. Zazach Maltin Auchin Yin content Hafna Linin Sabmakom. What a joy it is for me to be with you today on your native soil, on this significant anniversary. We thank God for sending the Apostle Paul to these islands, which were thus among the first to receive the good news of our Lord Jesus Christ. Here in Malta, we have particular reason to give thanks to Paul's missionary labors, which spread the gospel throughout the Mediterranean. Maybe some of you will say to me, St. Paul is often severe in his writings. How can I say that he was spreading a message of love? My answer is this. God loves every one of us with a depth and intensity that we can hardly begin to imagine. And he knows us intimately. He knows all our strengths and all our faults. Because he loves us so much, he wants to purify us of our faults and build up our virtues so that we can have life in abundance. When he challenges us because something in our lives is displeasing to him, he is not rejecting us, but he is asking us to change and become more perfect. That is what he asked of St. Paul on the road to Damascus. God rejects no one, and the church rejects no one. Yet in his great love, God changes all of us to change and to become more perfect. St. John tells us that perfect love casts out fear. And so I say to all of you, do not be afraid.